Yazi nginenkinga engingazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani. Abantu babhizi laphana ku-inbox ka-TikTok wami. Bangifuhlelela ngamavidiyo, bangifakela amavidiyo. Angazi ukuthi bathi angenzeni mina amavidiyo ngoba nginawo mina amavidiyo ku-TikTok. Ayavela nakimi amavidiyo. Awekho amavidiyo engiwadingayo ukuthi abantu beze bengifakele wona ku-inbox. Angazi-ke noma manifakela amavidiyo niwafaka mahhala yini, aniwafaki ngedatha ngoba mina angiwadingi futhi angaze ngiwacele. Kodwa-ke angikho kuleyo nto leyo. Ngifuna ukukhuluma nje ngalento ekuthiwa isibusiso. Ngake ngambuza-ke omunye ubaba ukuthi yini isibusiso. Wayengikhonzile nje. Uthi isibusiso ukuthi mawuphila empilweni ungabhekani nomzima okukhulu. Uthi noma ubhekana nezinkinga kodwa kube izinkinga nje ezincane nezilula, uthi noma uyixazulule kalula. Uthi isibusiso ukuthi empilweni ungahlupheki. Yonke into othi mawuyifisa yenzeke. Kuthi noma kufika usizo olukhulu kwabanye abantu kodwa uthola ukuthi kuwena alufici lolo sizo lolo. Wathi isibusiso-ke ilokho ukuphila kanjalo-ke. Ngiyakhumbula futhi ngelinye ilanga ukuthi ngabe ngathi ngimvakashele nje wasethi ufuna ukunginika isibusiso. Wasesebheka phansi sekhomba impandla yakhe. Wathi uyangibusisa ukuthi ufuna ngiphile ngize ngibe nje ekhanda. Wakhomba impandla yakhe-ke yayinde nje izigcina ngapha esiphundu. Ngaxakeka ukuthi njengoba bethi ufuna ngiphile ngize ngibe njena nje ekhanda. Kuzowenza kanjani lokho ngoba mina anginayo impandla. Futhi ekhaya emndenini nje wakithi abanayo impandla. Kodwa-ke manje sengiyabona ukuthi shuthi wayengiphi isibusiso sokuthi emhlabeni fanele ngiphile isikhathi eside. Ufuna ukuthi ngiphile isikhathi eside. Ngakujabulela kakhulu lokho. Yize noma engasekho emhlabeni kodwa-ke ngafundiswa ukuthi mina isibusiso osuke usinikwe umuntu mayikunika ngempela sisuka enhlizweni siyasebenza ngisho engasekho emhlabeni.